assalamu alaikum comme d'hab c'est DJ Ben Production hande non min ngari hollude mon affaire baddo yimi rap rime le clash entre de grands artistes mauritaniens gananda hoorema sont des clash yimbe hewbe njandum et puis chaque jour en kedo sonji di le clash entre Bewda Aka, Jementeki, Roi Hems et Advice. Bewda Aka fi son inirum gatchi ngasi bon ndara hen men kal gatchi ngasi yo mbale mo décortiquer seda Jementeki ari fi son mum wi min cubaki rap subi min Roi Hems ari et puis mako bennudo si je ne me trompe pas et puis hademi yade 4e titre oui hal hen Advice ari kanyum album bennudo ino wana après soma kunta kinti won ponshu mo weddro onkono omo clash après intro men ja kalen mijoji men e ko jiden hen intro so padi njeben vidéo Bewda Aka gatchi ngasi hawlaba cer juste pour permettre aux gens de mettre en yeb de vidéo njeba après ngartenen let's go. Evolution Production. Assalamu musibe teddibe hediyankobe FM tagge ande kabruji men gummiri en ko bange men nanoga hono ancien mécanicien de niveau mécanicien stade olympique de Nouakchott bina duwono bandirado cankido hono CCF espace culturel de Nouakchott bina duwono bandirado cankido hono mécanicien dille do roso bina duwono bandirado cankido hono cité mawya e cinéma zemzem do Nouadhibou bina duwono bandirado cankido hono mécanicien do Seydou Babi bina duwono bandirado cankido hono alliance mécanicien do kehidi bina duwono bandirado cankido hono cinéma do Zouirat bina duwono bandirado cankido bedo fono pecce sunade bina duwono micro hono raprim gondo de lede le tuba ko do mayi hakkunde lede le tuba ko be Mauritanie woto Allah yurmo yafo ora yo Allah han bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo kubboda yaduma wondani holy ben kambe ko fuck damn shit onon bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo kubboda yaduma wondani holy ben kambe ko fuck damn shit rap rim der leydi tuba ko be ko mai ko inspiration kasi wala ko bindol gol dai yo Allah dondu min rewde lawol gol dewdon bayrudon wonde saldaji konen jollon no petit rapper rim der leydi tuba ko be min biani mawni na tuba wutte ko be me adro papis kimi buppido chaye mawiya sikki weltini ay tamay list rapper manda satini mi refti hen biobi torop mon na filo ton tawon no ko yobi yehi gilna pamdi ha gontina yebe ha mira mon na kaltona hande nen jebe aliya shiko mai wonte ko Cheikh Bakane ko haddi musique ma bamtade jili jakhane le nyolam der leydam supu kanje big jazz nati faye ko bedekale ana jazz bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo kubboda yaduma wondani holy ben kambe ko fuck damn shit onon bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo kubboda yaduma wondani holy ben kambe ko fuck damn shit reto wonde jampante den bayanu pieni accido se hilmu mufdu jungo mum weyni artiri do plan B saw minen min benni piya o yamaka nyamri amen bendi revolution de suudu no boye wonto tindol o haddi jamme tekki forde manki wawde bindol revolution e biowil pare soit la bede bato hori mum réfugié bradi habede ngel jamme tekki nati Europe rap mo wadi a genou belli shokila nati wonti ton ko belli mo son badani huni minji doktum lani kellumu grenade o reflectude abu hababi yana ko sabrade bir wawi yersude kuna abu joni bakam ne weli bir yawi yersude Roi Hems no badda acci wonde baado le jahanga chado abda bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo kubboda yaduma wondani holy ben kambe ko fuck damn shit onon bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko
sayi garowo nel so koko faddi wala rap mum mai yero kontin combat o ko anje ray rap rim so holi konon tagi dum holde raperuji di fo c'était buri nyolde ko hatma kartonde ko rap rim andama moftu français ji ma rap lar hangama escort patu gonda rap natti hangede wala ko ma ko ti jangede my flow to keda fitringaji ma kewdi ka ton yo wat ko meda babu consensus wulu min nana dande ma ko an fo buri maide min natti ko nande inde ma bastom ka mis wala emo yoni photo yo want to video and you be o chonde de hay sane rap tartura buri ni mi hedade rap futanki job so rap nan ton yo wat ko badon krem hebata on e gal sen onon ko badon on tusa soprano love pin wala buba avita da suma min ga jahaton buba bewgal bewbe wal so ko bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo buboda yaduma wadani only ben kambe fo shit onon bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo buboda yaduma wadani only ben kambe fo shit onon bidon rap mon ko dani mar bizman ummodo buboda yaduma wadani yeah Malik BOS onon bidon rap mon ko dani ala biye kay rap mon ko dani ummodo buboda yaduma wadani only ben kambe fo shit yeah assalamu ko weli warata ko warata welani bewgal bewbe walyabe bewda ko walira kanko burende solje hemsi beydi jungo solje ha waraba gana dum ko premier avertissement bolde est ce que ma bocci overdose an ko tagal mayo da gonda di man min taximan mere Sénégal loran mawdo non so sokkima yowi hoore mum defo were nga ha o ko bewgal bewbe o so wiete ko gacce ngasi no fey gacce ngasi caggal non jebden video ha gasi avant tout yimɓe fof ji o fuɗɗiri ko tagge donc tagge ham kalno jiiɗen tagge ça nous dit quelque chose après refrain o sen gari ha premier couplet o wi bewɗa ka wi rap rime e nder leydi tubakoɓe koko maayi ko inspiration gasi walla ko bindol ɗaayi yo Allah dannu min rewde laawol mo ndewɗon mbayruɗon wonde soldaji ko gila jolɗon donc ɗum ɗo tan so tawi en jii ɗum firti tan justement sa ƴeewi par ce que sa ƴeewi vidéo fof haw gasi ma yi gandanɗa hoorema min kam jiimi hen ɓe clash ɓe la plupart des artistes mauritaniens ko wonɓe caggal leydi ko juste pour dire rap Mauritanie wala les artistes mauritaniens wonɓe caggal leydi rap mumen ko maayi. Et n'oubliez pas aussi c'est un clash direct wona clash ni ko clash direct parce que sa nani clash direct ko rewde inde jomum kala biya kaja constat goɗɗo mo mbaɗmi ko certainement il y a des rappeurs bon mo rokki avertissement ji mais woni hen kadi o waɗi félicité genre yero gaynako donc yero mo minen teyi o waɗi ɗum félicité e solde hems en disant ɓeydu jungo. Sans plus tarder en gartirtu vidéo beɗaka to haaldata juste e Jamin Teki ɗo après ƴettuyen réponse Jamin Teki garten joni Revolution de suudu no boye wonta tindol ko haddi Jamin Teki fodere manki wawde bindol révolutionnaire bio il pare soit la bede bato hori mum réfugié prani ha bede Jamin Teki naati Europe rap mo waɗi à genoux belli sokila naati wonti toon ko belli mum son mbaɗani huɗi min jeeyi dortim laani kellu mum Jamin yehi heddi fils ana famani min dondi kono teddi comba o gasani ha joni wonto heddi oɗon kala Jamin bonka so rappo woni ne ndiyam fils mayan tonka mbawa wadde hanki tagga jiɗon hande fondude mbagga carrière moɗon wata yaga sen cuccu lay dagga nigga ɗon yamen fof min jettamon jemin gamon baɗani desettide au niveau kono e rap galari fo le rap nous a visé elle nous a ciblé naati rap rim kile rap laka dal ngappa dow sen rap tawna crévidal so tomine corane corta c'est pas ko luninen goɗɗi
kammen woni king way farnorade tim baroni fayda men bewa kone wani so fake fayda men real rapport ben gona what's up donc en kedima Ousmane en kedima Marba donc en ji nani ko be kali sen ngare Ousmane o wi jamen yi heddi fils ana faman ko min doni ko teddi combat o gasani juste o yidi wiide don yimbe min amon nawi donc kambe ebene combat won combat mo be ngoni certainement won certain yimbe pamani be mais abene combat o yi kadi ha yeso konko ma Ousmane o wi be bawa hanki hay tak hande jidi fondur mbawka carrière mon watta yag sen cuccu lay dag Mino, ce couplet, je remarque le plus parce que Marba, on ko expliquer ko heewi o yidi faminde yimbe be couplet makko kambe be naate rap gila rap yobara donc gila be monter do scène e ngala crédit dal donc woni e ngala pade présentable du genre wala mbembe ngala pade a fami jon non o yima jamen woni king way fanara tim certainement yimbe be na majje odon mo woni jamen woni kinki kambe ngoni ruwaji joni abi may fanrade tim woni bon son je der video abi jogi pane wade dan mo Timberline wiere donc ko mo ran tadi wa tim Timberline ko dum don Marba yidi halde joni gaddi en video bewdaka to haldere ruwa après gaddi réponse ruwa continue wa hemsuru badda acci wonde baadole jahanga chado abda wa hemsuru badda acci wonde baadole jahanga chado abda ulun so hari we caggal dombur ne ruudi raprim gane mayi elle ton ne wuri cipirtede non yida limde jobbe mum inspiration bi ko dak fek saka koppum gako rap veto heddo e lik arab hande somin goppi eska manan feyna orab majjinobe gemo jidi hebbe buzz kebi comedy no jamel de buzz fonsi yidi tadde yoren to kalangal mo yidi heppinede yo ligoro koyal ngal gile ben donki yaade ko gabe mbatti cible dum non wana tabro mission impossible wey en nani coupleji roi hems mo force tranquille no wini ulunu so hari wet tagal domurne luubi raprim gane may le ton buri donc e der sound aussi o wi majjinobe gemo hande jidi hebde buzz kewi comedy no Jamel Debbouze o yehi kadi ha der ko fof ko der sound o hebi o wi fondu so yidi dadde yo rento kalangal mo yidi heptinede yo liggoro koyal ngal gilebe nonki yaade ko gaabe mbatte cible dum non wonata ko mission impossible joni non en jaat e advice don mi wiera ko odo wada répondre wala odo wada répondre en tout cas won punch mo weddoro min e pensée yam c'est comme si won be wada répondre e der hen sans plus tarder parce que vidéo fof sa ƴeewi bewda ka o clash and advice parce que monte en advice to wiara biobi mira manji caggal nan carton don e der mijam ko advice o mantara don et puis advice won punch mo weddi entre clash uji jonjon jen to advice minani raprim kukumai nono ko kamera ndada hako belda amajanu way hedo badare montada minani raprim kukumai nono ko kamera ndada hako belda amajanu way hedo badare montada dal clash bewd akao wadi polémique ser wadi hala parce que won wibe won wibe bewd aka wadi clash juste les rappeurs wonbe extérieur ko juste have the buzz parce que kambe ko be yanbe o clash ko pour have the buzz won wibe clash jamen teki o dum tagini addande jamen toki yefti wadi min chubaaki rap après der hen parce que jamen teki wadi son god wadi viva ma revolution parce que to wi revolution der suudu so boy wonto tindol won wibe kadi ko don tagi jamen teki kanyume petit mas badde featuring god viva ma revolution ko dum tagi dum bega kadi bi ko clash bon bal punch mo weddi roi o tagi kadi ngannada horema roi à tout moment wati fi de son jeune genre bega bi no roi tagno dum yed il était en projet
joni non quelle que soit la situation ko yimbe be kayni pami joni jimmi ko son jeebi hawn pari goppon commentaire goppon des commentaires less après yimbe jeewa affaire c'est DJ Ben Production. N'oubliez pas de s'abonner à la chaîne et activer la cloche de notification. Mi salmini mon mi juri mon, peace and love, njaram.